Eh. Wala lagi kanilang sapa. Dari anagun. Anagun. Ay na. Tamis. Pantaw to dari kayo. Naman ang mga bitin na matrap. Let's see. Ada yang ikan dari bosan pakonek sila payah sudah kan kemudian dari dapit pinahan pinya kamuti mana mau ngambil ada draganya itu santol kiyos pwede nakaluti ng kamuti naman na ikalat tanong din sila ang tadagon sumana tubo mutian Ada